Novinye lolo, novinye lolo to miawo mega dogbena le egbe pe nkeke Nyuie hame. Le miape tokpe miape dela Yesu Kristo pe nkome. Ye me kwesebe ele toji ne enyanyu sio sese. Bena enyanyu sio ne wodola dome. Novi lolo. Dziɖuɖu ke no amesi. Yoto kana fu Mawu. Eyoto subo na Mawu la. Yenye Mawu vovo. De evo Mawua. De evo Mawu maha. Elle avait capé Dziɖuɖu na no asio. Avec Kristo to ene. Nena tono kafu Mawu. Nena tono subo Mawu la. Yenye bena evo Mawu. Elle avait amesiam ke vo Mawu la. Yo be Amedzɔdzɔe. Yo be Mawu pe subola. Yo be Mawu pe ame. Vonenye be ebliado kiwo. Be ya tachita. Alo ye dua gberata. Voye me vo Mawu la. Que Dziɖuɖu le ke ba no asio kpo gbede. Le Mawu subo me, alo le Mawu kafu me o. Novinyo. Nu ya na be ame gede o gbela. O matem tozi amedzɔdzɔewo. Ke o ga tro le voli nyenye menom de amedzɔdzɔewo. O ga tro le voli nyenye menom de amedzɔdzɔewo. Novinye. Mawu Ŋusẽ katato de kakoeli. Eya ewe do ko evidi va nye pe ogbo le anyigba ya dzi. Bena ya nao de kpɔkpɔ. Bena ya nao mi xɔxɔ. Bena ye tsɔ agbe va na mi. Bena ye tsɔ vovo kpɔkpɔ va na mi. Be amegbetɔ ƒome kata le vo. Vɔ kpole ke ye ega kpɔtɔ le la. Le dzima xɔse ta. Elabe egbe be ye ma vɔ Mawu o. Ye ga kpɔtɔ le wo numɔ vɔwo dzi. Ega kpɔtɔ le nu barabarawo me. Hele gbɔgbɔ be ye sa ye yo a Kristo ƒe ŋkɔ. De Kristo Yesu dzesi wo mahara. Novinye, leke Biblia gblɔ na mi o. Biblia gblɔ na mi be amedzɔdzɔe ƒe fukpekpewo sɔgbɔ ŋutɔ. Ke Mawu aƒetɔ ɖene tso na wo katã me. Amen. Amedzɔdzɔe ƒe fukpekpe sɔgbɔ ŋutɔ. Ke Mawu aƒetɔ Mawu a ɖene tsoa wo katã me. Ekpɔ eƒe ƒuwo katã ta. O ma ŋe wo dometɔ aɖeke o. Magahli na seke. Bible le gbɔgblɔ na mi be le Biblia ke nye Mawu ƒe nya ɖe. Ke ye fia David hã nya ɖe. Eye wògblɔ nya ya le si ke xɔmɔ dzi se leke evoa Mawu ta. Egblɔ be amedzɔdzɔe ƒe fukpekpewo sɔgbɔ. Ke aƒetɔ ke nye Mawu la ɖene le wo katã me. Ekpɔ eƒe ƒuwo katã ta. O ma ŋe wo dometɔ aɖeke hã pe. O ma ŋe wo dometɔ ɖeka pe hã o. Hallelujah. Praise the Lord. Amedzɔdzɔe ye Mawu wɔ mi nye. Nyateƒe amedzɔdzɔe ƒe fukpekpe le sɔgbɔ nu katã. Biblia gblɔ na mi le Kɔrintitɔwo ƒe agbalẽ evelia me. Etagbatɔ kukua matɔ be li. Elabena ale si Kristo ƒe fukpekpewo sɔ egbɔ ŋutɔ va mia dzi la. Nenema ke miekpɔa akɔfafa hã sɔgbɔ ŋutɔ to Kristo dzi. Biblia le gbɔgbɔ na nye kpɔ be ɖe amedzɔdzɔe ya ɖe. Enuwo la te ma va dzɔ ɖe eƒe agbedzi ke nye efukpekpe geɖewo hã gɔ hã faa. Elabe ame vɔ̃ɖiwo le funa le ye wo me tim. Ame vɔ̃ɖiwo le fi ma le gbegble dzi nɛ.
vo obele yo katamela afeto mawu ŋusẽ katato de kakeli la ade ole o katame eye ndeke ma edakui de kama de le o tao ofuo de kama ngele domo elabe lukatao elabe nyekpo mi vo amawu tae ka wo de evo amawu a ka wo de evo amawu mahala alo le doko blem koye no vinye segbekele didim egbela amevodi ole eye wo so konye bana wa kpobele enubara le jora amedzɔdzɔe ji o alapada elaba amedzɔdzɔe ma le enubara le ke bu de taro amedzɔdzɔe ma le enu tovo de ke waga o eye fɔbubu megale amedzɔdzɔe ŋu o bena wo abufoe o nɔbi yo ameɖewo dia bo asa amedzɔdzɔe ƒe gbekpɔ bele ko akpɔ bele ke ole ɖo ma ha edɔ le olea ole sese ɖe ya alo le dɔbadzi ya o amedzɔdzɔe le sese ɖe elabe bibla gblɔe be elabena ale si kristo ƒe fukpekpewo sɔgbɔ ŋutɔ va mia dzi la nenema ke miekpɔa akɔfafa hã sɔgbɔ ŋutɔ to kristo yesu ma ke dzi ke woto ŋusẽwo katã na le yesu kristo ƒe ŋkɔ me mi le dzi yim mele gbɔgblɔm na wo be le nɔvinye megatsɔ mawu ɖe atsɔ wɔ hatiwo la meganɔ kristo yesu ƒe ŋkɔ yɔm yakatɔe o meganɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ ya yɔm ɖe akpidzi o lo elabena le yɔ ɖe akpidzia hele nugbegble wɔ le nugɔmea woaɖe hã wo ma didi o woaɖewo ɖe dogbadzi ma didi kura o elabena ame aɖeke ma do hehe ɖe mawu nu o nɔvi ne nye ɖe le afi ɖe le gbe ye se fifia ye ke le gɔme sem ɖo ya kpɔ afɔ si ke ɖem wole la vɔ ele ɖoko yo ya be kristotɔ la eɖi kristotɔ ye menye kristotɔ o edze be natrɔ le dzi me susu ke le asiwo ma ele asimɔ dzi ele agblemɔ dzi o nɔviwo amedzɔdzɔe ƒe nya ye nele ɖe nu le yiyi amedzɔdzɔewo ƒe nya ye nele ɖe nu le yiyi bena yabu susu baratso ti ne vɔ ɖe dzɔ ɖe wo dzia o no adzaɖa alakpa ne da ŋɔtsetɔ be adze ne da alakpa da la ne nye satana ƒe hadola ne nye amedzɔdzɔe ƒe lãme se amedzɔdzɔe le dede ɖe de ko hã le trɔsi amedzɔdzɔe na de tsi o elabe kristo ƒe fukpekpewo sɔgbɔ va mia dzi pɛ gake la wogba fa akɔ na mi hã sɔgbɔ ŋutɔ to kristo ma ke dzi nɔvi yefi ka ne le nya ya semo ma hã la hallelujah amen nɔvi nyewo amegbetɔ vɔɖivɔɖiwo le ƒomewo me egbe ɖi woatɔ koe le nye be wòakpɔ mɔ na be nu ɖe le dzɔ bara ɖe ame ɖe dzi ɖe ame dzɔdzɔ ɖe dzi wòagbe o mi kpe o meɖo ŋku kpɔ be pastor William gblɔ nya ɖe edze ha dzi be wobe ma ku nye ma ku o wobe ma le dɔ nye ma le dɔ o wobe ma gble nye ma gble o nya xɔse nya ye gblɔ eye nya ma le teƒe hallelujah eye wònye nya gbɔgblɔ na ame sia ame ke nye nyame dzɔdzɔe wonye wogblɔ ne ko ɖo nume yiwo na nyame dzɔdzɔea nyateƒe ye ele teƒe tutututu eye matrɔ o nɔvi nye lɔtɔwo yi enya ke mawo le gbɔgblɔ na wo le gaƒoƒo ya me ɖi edze be na to na se yi ɖe elabe ne ewo kele ɖoko blewu kaka va ɖo gbe me yi atsɔtsi alo menye pastor alo menye mawunyagblɔɖila vɔ wotsɔ ame hawovi ƒe nya va gbɔ wo le ebe na wɔ nubana kudo be yawɔe kudo ne megavɔ o wo ke be nye mawunyagblɔla ma wo ke be nye pastor ma wo ke be nye enyagblɔɖila ma ame ɖe tsɔ nɔvia ƒe nya va gbɔ be ame ma le mama kpa to gbe ɖa ɖe ta na ne nagblẽ gbedome nɛ o ewo ŋusẽ ke le asiwo nagblẽ gbedome ne hawoviwo mawu ŋusẽ katatɔ ɖeka ye li
eya le Rusia nu kpɔ ya nya Rusia nu Amerika me gble adome ne havi o tɔƒe nu wɔna ke wɔna le ɖe ira nye dome gble nu le ŋuti o nenema ko le eya ta Mawu be mi to le dzime mia xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se elabe eva klɔ ne ƒe nu vɔwo la ne xɔxɔ na sasi o Amerika ma lɔli Amerika to ame ɖe ɖɔli eƒe nugbegble teƒe o ne ka Amerika ma lɔ nugbegble wɔ evɔ la be avadzia yabia to Amerika lɔli eta ma dzedzi ne kpɔ gbe o elabe be nyame ma wɔ gbegble o to gbegble la va tsi o eta ya be na trɔ le dzime kaba me ga bia ŋu ɖe amedzɔdzɔ ɖeke ŋuti o la bi la kpɔ nya ɖe le fia haleluya ne mi ɖe xexlemea ebe miseyire be amedzɔdzɔewo ƒe fukpekpe sɔna gbɔ ke Mawu dene aƒetɔ Mawu dene tsoa wo katã me ekpɔ eƒe ƒuwo katã ta wo ma ŋe ɖeke le wo dometɔ aɖeke me o haleluya gbeɖe o eɖa ɖeka ma de ta na o ebe nye amedzɔdzɔe amedzɔdzɔe ƒe fukpekpewo sɔgbɔ la ke aƒetɔ dene le wo katã me ekpɔ eƒe ƒuwo katã ta wo meŋe wo dometɔ ɖeka pɛ hã o ke nu ka dzɔ ɖe ame vɔ̃ɖi dzi o ne ya gakpɔtɔ be anya ame vɔ̃ɖi nu ka la dzɔ ɖe dzi o ma ha la na gbe koko be ati amedzɔdzɔewo yome ɖe nu ka la dzɔ ɖe dzi o se ɖa leke Biblia gbɔ wobe dzɔgbevɔ wua ame vɔ̃ɖi la eye ame siwo le fu amedzɔdzɔe la woakpɔ wotɔ sinu woakpɔ woƒe dzidadatɔ sinua dzɔgbevɔ wua ame vɔ̃ɖi la eye ame siwo le fu amedzɔdzɔe la woakpɔ woƒe dzidadatɔ nua ye gɔme de nɔviye eya gɔme sema bi le gɔme de evɔ aɖi kpe ame vɔ̃ɖi wòaku elabe ewɔa nu vɔ̃ɖi ɖe amedzɔdzɔe ŋu vɔ aɖi kpe ame vɔ̃ɖi wòaku eye woabu fɔ ame siwo lia fu amedzɔdzɔe la ele fu la amedzɔdzɔe ɖea ne be nye Kristo tɔvɔ le fu la amedzɔdzɔe ɖe ke ye gɔme ɖe ame ke nye amedzɔdzɔe Mawu wɔ la exɔ mɔdzi seta Mawu wɔe amedzɔdzɔe la vɔ wo ya le afi ɖe kɔna ɖe me ɖe be ele fu ame ma Biblia gblɔ be ɖe evivina le English me tɔ be ɖe the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones. Not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. Amedzɔdzɔewo ame siwo le fɔ amedzɔdzɔe la wole abu fɔ elabe amedzɔdzɔe la afɔ bubu ɖeke megale amedzɔdzɔe ŋu o efɔ bubu ɖeke megale amedzɔdzɔe ya ŋu o eya ta womatɔ kpɔ fɔ bubu ɖeke le emi amedzɔdzɔewo ŋu gbeɖe amewo la di efɔ be akpɔ fɔ bubu ɖe le ŋu o woaƒo nuƒo ɖi na patapatapata be naɖo ŋuti na yewo ne wàtɔ kpɔ be fɔ bubu be nya ne wàbu fɔ la efɔ bubu nɔ ami amedzɔdzɔewo ŋu ye ta Biblia gbɔgblɔ be ɖe ame siwo le fu amedzɔdzɔewo ɖe wàbu fɔ kakakakakakakaka praise the Lord ke Ghana le nɔvi yɛ teƒe kae ne le nya yawo dome o wicked nenyia si ke nye ame vɔ̃ɖia ye nenyia ela Biblia gblɔ be evil will slay the wicked nenyia the foes of the righteous will be condemned ola bu fɔ ame vɔ̃ɖi de sia de ke tsitre ɖe amedzɔdzɔewo ŋu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme Mawu ƒe nya ele nya ya gblɔm ese gɔme tutua
ne so comme la gobe ne va me ne ma le Yesu pen comme egbela megedo o tosi ebusuto le de kike mo pon di ome eyo le wo no vi yo mo tibe o matro eye enu ji ko ton ku daro ne ba wa nu na o atu aga no atu ami lo be o lo fo ya gbo o le gbolo no mo lo o la bo mo toji me cha kurao kaka o la ba gbo be iwa wo nu yi o enu nyere kama le o mo o voli yenye ke la wo ko le o me e ta mi o mi le gbe fa de a fe to lo o bo le to lo fe ji me kaba no la po de bo ne bo gbe la mo jojo nwa o be le ko nya to le adu nya pe la o nya do nya to bo fu nya mo abo wo nu lo ne alo mi be nya ke jo le haman fe jo le haman jiwa e ti ma do ya yo me ko lu ke jo la a me su kata ti am jojo yo me lu ke jo lo je mi se ya alo me nyo ma ya de nte ko la o nye ma na be am vo de ka pon se la mo jojo ji po gbede kele be me nya mo jojo la yiku ma wo ne ira me de le nya yo me le Yesu pon come ala be bi agbo na hallelujah abeleko ego na the Lord will rescue his servants maola depe subolawo no one who take refuge in him will be condemned amesokata kpo be fele magola o ma bu fo ya ala be to jam joje o ma bu fo kpo pedo hallelujah hey pojogo vo wa me vodila eye amesio lefu amejojo la wa kpo o pe jida da tonwa apeto mawu ne de pe du kola ebe dola pelu fo eye amesio kata si chola wa kpo o ma kpo o pe jida tonwa o ma bu fo ya olu le Yesu pon comme mawu le yamale le ira ha ene ira amesio kata nyamo jojo ya ko gba poto le fo ni yemari yo va no be na on le tolo be jimalu na de poko kaba lu le Yesu Christ bon comme amen ese no vi Yesunyo ya Mawulolo AVUADZIatuULA Eʋegbe to for generation Australia. Amen.